Inta kasingi ka arp santarik ulber arhajar arpuway, kinong yelam kaseng Confederation of Ribhoy Peoples, kilasha khot hajir haki he pulit ka Khanapara Police Station Ribhoy District, kabalasha pengat hapo ka kendon, lais pa saphuway, lais pa praphosaw, bat laiposaw IPC, halor ka jingsha keno ba kinong yelam jong kaseng kilalait bandawa pisa na kayo demasi, kaba habaridwa. Badia kanila keno daw rang ba snong kabaridwa uba August nongrum, harangkat daga baula airu daga ejahar persya ikite kinong yelam jong kaseng. Hagani ka jingsha khot hajiri kinong yelam jong kane kaseng, ki kuntup yu organizing secretary jong kaseng uba Prangkupar Sotun, baru presiden ka Central Zone uba Jonifas Lakhian. Nakaliang kinong yelam jong kaseng haga jingelam uba Bandari Rentatiang kumu presiden, lambat kit khot jong kaseng kilalit marmar syaka Khanapara Police Station, banwa de ka jingshisha halor kano rem bagi te ki arngut ki he jong kaseng kilasha khot hajira khmat ki pulen. Bat shushu nakaliang kinong yelam jong kaseng kila kentai ka te ka jingsha kano ka baklem nong rem jong uba August nong rum, katkum ka jing batai jong kinong yelam jong kane kaseng, kilo ong ba ka jinglet jurip kendet kensan jong kaseng ya ka te ka yo demasi, kadai hadin ba nakaliang kaseng kalayo jing tep ka babania, baladon ki katu kat ne kinong khayi bea ni ki masi bamdo na ki wei ki thain, klem da yai lingba ya ka yo masi bat klem da examine ni ki te ki masi daw doktor badai pej ya ka koi ka khia jong ki marat jingri ban bamdo. Bat shushu nakaliang kaseng kalalap ru ba ka te ka buit sianti kinong khayi bea kalong ban persang ban khayi tu igite ki masi bamdo syakari Bangladesh. Bat nakaliang kinong yelam jong kaseng kila penrem jur yu ba August nongrum, daga ba kila penpai kala da ka ejahar persya yau, halor ka jing keno ka ba klem nongrem ka jong u ya kinong yelam jong kaseng. Ni nakaliang ka Confederation of Ribhoy People nilawan hani ka tanat jong ka Khanapara tanat pemengilapoi ka legal notice jong ni argut nakaseng kami way na po jong ka Central Zone bat nga day jong ka Central Body tingilawan hang ni pangilayo kani ka notice ilawan ban kli jingmot na uni officer in charge hang ni bangilai kip ba kani ka jing yu ajing koi jong ni legal notice ka din ba jong Agustin badai ramba snong jong ka te ka nightmare te yo masi te ni rungi peram jur ya ka jing ai ka jungu ya kani ka FIR yangi mangi ya jing mana hatu wasngi swab ka te ka yo masi kan khang ni ngilawan hang te to da burom ya borolang nakaliang kasangi isul ngo mo habang yo ya ka city na po ka police station na po Khanapara kaba nangilayo ka city gede khada hajir menta kasi arsan trek mai balai arjar kuwe ya porspo buje khada ne po police station Khanapara mat agane ka city bagi airu gila perngat ak section 341 384 341 IPC ini ki section ki pengat nakaliang ke police department tendang ilawan mentang la inquiry mono ba FIR ngikeli la FIR do August nongrum FIR August nongrum kolong ba pihak por bakasang kalej yang te po yo masi Khanapara ndai bakali khang ga yo masi kilej yang tu ban lej pet ba ki masi ki balej silong ladep udon nem doktor hang te kisalan kibyang nem andai ndak kasang kala yang tai kala po doktor room dan kinong ai salan room dan andai kat bai ki masih la thep truk bamut kit sabangla mo te hadin ba kilai i bagi bro jong kasang kawan kitai hi ki dekhar kilapan habi ke masih na po truk mar kila tiang bagi mut ban kit sabangla di maki penhiar hi te masih na truk ba namar kim don kod don sla te andai uteu ba as the ghost nong room tip udah orang ba snong jong te snong hari jing sisa ulah tip bakiwan kibreu jong kakop ulah dai ban keli la ne ban khat yangi baleu haban li ai daga FIR direct ke police station kene kawan ra ya ka jing bam ya trelang nagaleng kaseng bat kirong ba snong mo bat uteu rong ba snong nang ne sikmat ngi nomla su bani trelang boros kata ngi nang ai ke jing trelang mo kene ka kini dong Ribhoy bija ki jungi tang nakada boleh ni rong basnong mentangin khang sis don ni masih balik ke Bangladesh mentang kasi ngilawan hang ni ngila ai dang counter FIR ya ka yo masih kene ka counter FIR bang ngila pensisha ba kita ki masih di ba kit po Bangladesh mo sya dauki
nangta sigi kilan border site sa po penursla ite ki area ki bagi masih gile te kaniga FIR ka bangi ai mentai te kayo masih ka bangi la ai ko piru sa DGP Shillong ngai ko piru sa Home Minister nang bon tip ba kaniga FIR ka bangi la ai nge bat ke jingai FIR kam dai tang ne khana para ngin ai po bernihan ngin ai hanong po ngin ai hom sning ngin ai khamarau pos ngin ai hom nyam police station boro ki police station ngin ai FIR khang ba ki kirim pelai chu ya kini ki masih ki belai ki tegi area boro ngin bu FIR namar kane kala de warning na kala ngasang ba dalai ki police station kim dai chu bon pelai ini masih balada hadin mangla de FIR ladang ni danglap baki kalikit masih ki dona po surak lane ngi yo bat station nang kane kala le ka blame kan le besak police department ta ka ri ji sha mo te nagalang jui tangitai ba nginum pensulur hiru ki member banle ki noi kam basniu ege kam kile ra jingtip jungi jeng komiti kile ra jingtip jong komiti swab kile ki no kam tengim ju sha hiru nagalang kasang kile e no ban penthut ki imlang salang ban penthut ki no ki ji namta ki jing muntoy po ka snong ka thau kata ka de ka burom ka kor kum ki no lam jong seng te tang kita hi nagalang ka juma to khindir kumba phiong menta ba pisa keno ban diman pisa menta kumba ka pawpar FIR wa ni rong basnong tena kaliang ketika try jong ketika yo masipat hatu ka khamshim action halor kene ka try jong ka yo masi jisa ka khamshim action halor yo kene imar ka try ka tip shai bi bangi khem diman pisa bangi khem khang ka yo te ka tip shai ka try namar ba kamdan ka jing diman pisa kamdan ka jing khang ketika ban penya ketika yo masi ka don be ke jingkhang tang na gadau bagi kita khar kiting bagi kit yang masih Bangladesh kiting hi penhar hi masih netro den re kamdan ke jingkhang den nakalang ka try kala tip sayam ta gadau kambong ai yang iru ka try ke itu ba yang i ya ibriu jung ka kop ka try ke itu ba te ka try kambong ai den re uni urang basnong le se urang basnong besha menderna di urang basnong besha Bayasha ini kibriu bakit masih sebangla na bu ai FIR ki member jong kasang kata ke nurim ke bang nang ni smat ni nuat benya kan dewe nurong busnong udon ketiba no ban yetreng te yung masih ni nagalang kasang ni nuat benya menta yung masih kenapa ndai bakali khang ke yung masih kilai jang tu ban lepet ba ki masih ki balai Shillong ladep udon nem doktor hangte ki salan ki biang nem kada inda kasang kala yang tay kala po doktor room dan kino ay salan room dan ndai kat bai ki masih la thep hatrok bamutkit sa bangla mo te adin ba kilai bagi brio jong kasang kawan kita hi ki dekhar kila penhabi ke masih na potrok mar kila tiang bagi mut bankit sa bangla di maki penhiar hi te masih na trok ba namar kim don kod don sla te andai utai wa as na gos nong room dip du rang ba snong jong te snong hari jing sisa ulah tip berkiwan kibriu juga kop ulah dai ban keli lah ne ban khot yangi baliu haban li ai daga FIR direct ke police station kene kawan ra ya ke jing bam ya trelang nagalang kaseng bat kirang ba snong mo bat utai rong ba snong nang ne skmat ngi namla su ban trelang boros kata ngi nang ai ke jing trelang mo kene ka kini ki dong riboi bija ki jungi tang nakada bule ne rong ba snong mentangin khang sis ndon ni ki masih balik sa Bangladesh mentah kasi ngelawan hang ni ngila ai dang counter FIR ya kayo masih kani ka counter FIR bang ngila pensisya ba kita ki masih iba kit po Bangladesh mo sa dauki mentah sigi sekilan border